intambara iri buhuze urundi Rwanda kandi kofi ibiteye ni M23 Red Tabara FDLR ni ingwano iri bumara amezi 6 nimara ukwezi kumwe. Ese ishingiye mu zihe nyungu kugira ngo bigere kuri uru rwego? Koko ibintu byahinduye isura, sinzi aho uri ko wabimenye cyangwa wabyumvise, ariko amazi ntakiri yayandi. Oya, ibintu byabaye nabi. Geni Prophète General Martin nagira ngo mbwira abantu rero ko amazi yarenze inkombe, ku rwanko Kisasa n'urwanko rwa Kitega, inzangwe ebyiri zarahuye zose zihura zanku Rwanda. Niyo mpamvu bavuze ngo iki kibuga cy'indege cya Bugesera ntabwo bazatuma tugitaha cyangwa indege ihagwa, ngo bagomba kubisambura. Niyo mpamvu ngo umwiteguro wose ubera i Burundi, uri i Burundi. Uyu mwiteguro no kunyura ku mupaka wa Gasenyi nk'uko wabyumvise cyangwa se wagiye ugerageza aho wanyuze kubiraba, ndetse n'abarundi bahegereye hari amakuru bagiye basohora, navuga ngo ni umwiteguro ngira ngo ubyibushye. Aha rero igihe kirageze kandi kirasohoye ko wabyaye umuhungu yiyiriza ubusa 7, wabyaye umukobwa akarira akongera akarira, hama agatekereza 7 agashaka icyo gukora. Koko twebwe imitima irakutse kandi turi gusesa urumeza kubw'ibyo turi kumva. Kandi intambara yo muri Afurika mwese murayizi, ntabwo ari ingwano y'abazungu ngo hari imyobo muri bujyemo cyangwa se hari imitaka irindiye Afurika. Kandi izi ntambara n'ubundi n'abazungu baba baziteje. Ngiye mpamenya ko Burundi n'u Rwanda ni ihasa, n'abavandimwe. Mugabo urwego bigezeho, niba bigeze aho mubona indege zigeze mu 8 zigira circulation ku mupaka za kajugujugu, mukabona amabatayo hafi 2 cyangwa 3, ingabo zose bari kuzideployinga ku mupaka, bose bameze uko, mukabona mu ijoro ntibakiryama, ku manwa ntibakiryama, doke barahagaze. Sha ngaha hondi bategereje amabwiriza yabashebuja, bategereje abari mu kibira bari mu kibira barabategereje kumva zo kugira ngo bakome icyo nakita pake hama bashene urugamba. Aha rero navuga ngo Mana Nyagasani, birabe ibyuya ntibiba amaraso. Koko n'urwango rumaze igihe, ntabwo ari ibivuye aha, bimaze imyaka irenze 2 irenze 3. Ndayishimiye agira kuno, kandi mpamya ko urwango ndayishimiye yanga u Rwanda. Yahuye na Kisekedi, umwe avuga ati ngiye sanzwe nanga u Rwanda, bari badutembagaje 2015. Kisekedi ati ngewe Noro Kivu na Side Kivu nibo banzengereje. Ubwo rero babaye nk'agati gakubiranyije. Ndayishimiye ashyiramo igisirikare cye cyose, n'abandi barundamo amafaranga yabo yose. Mpamya ko n'ibikoresho bya gisirikare byinshi, muze munyomoze niba mbeshye, byinshi biri Bujumbura. Ibyari kuba biri Kisasa biri Bujumbura. Abarundi bo mumaze igihe bitegura, kuko Ndayishimiye yabivuze ishuri irenze imwe, agabisha amenyesha. Ubu rero Neva navuga ngo ageze finali nkuko wabyumvise, avuga ati noneho reka dutangire ingwano homboka, kuko inkotanyi ngo yarazikubise kandi inkotanyi arazizi, ngo nazo ziramuzi, ngo kandi yabashije kuzikubita nta bushobozi afite, bivuze ngo bunafite ubushobozi. Ubwo rero uwo mwiteguro reka twinjire tubabwize ukuri, uretse ko hano nyine turi bunibwirize cyangwa turigisha. Twinjire tubabwire uko bimeze, umuntu wese abona uko acunga umugongo we n'agatwe ke. N'ibinaba abanyepolitike baraceceka mu ijoro tukumva barasa batatubwiye, ariko tuguhaye ikaze kandi subscribe ku Mbabazi TV 3. Amakuru twarose cyangwa dufite turayagusangiza.
FDNB, FARDC, Wazalendo n'abacashuro barangajwe imbere na Neva. Ya myitozo karahabutaka iri kubera mu kibira cy'u Burundi. Ubu noneho abo bagiye gusakirana na AFC M23 ndetse wongeyeho na Twigwaneho ndetse ubwo RDF. Iyi ntambara mumaze igihe mubona, mumaze igihe mwerekwa abandi mubwirwa bafite amakuru n'abayabona, nakwambia igiye kuba iyo koalisiyo yose Tshisekedi yatanze byose kugira ngo u Rwanda barushyire hasi. Tshisekedi yatanze byose. Bivugwa ko hari drone 1000 rero zamaze kuba ziri i Bujumbura na Karusi na Gitega. Hari amamisire karundura karahabutaka. Bivugwa ko abakomuniste harimo abarusiya bishobora kuba bahaye Evariste Ndayishimiye ubushobozi. Noneho rero ubwo bikavugwa ko nibyo bavuga, ntabwo ndi umuvugizi w'ibi bihugu, ariko musenge ni amakuru mundusha mwebwe mubizi. Gwagwanko twumvise ikisasa banki Kigali, Gitega yanka Kigali, bakabivuga ku karubanda kuko Tshisekedi yaravuze ngo u Rwanda ni intara zomeka kuri Kongo. Kitaravangwa azatera misire yibereye ikisasa, ntabwo ari ngombwa kwirirwa zi Kigali mu guta umwanya we. Gitega iti nzatanga igihugu cyanjye cyose abashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda mu nyegere. Ubu rero ngira ngo imihigo yabo n'ibikorwa byabo byaba bigiye gushyirwa mu ngiro. U Burundi buri mu myiteguro yo gutera u Rwanda ihambaye ya nyuma iyo bavuze ya nyuma. Bikavugwa ko rero Tanzania ngo u Rwanda rwari rubirimo mu myigaragambyo, Tanzania ngo ishyigikiye u Burundi. Bikavugwa ko Bugande ngo bushyigikiye u Rwanda, buri nyuma y'u Rwanda, ariko iby'Ubugande byo ntawe uravuga, ariko ibya Tanzania byo ngira ngo n'abasohoye bunyoni bashaka ko ngo abafasha mu kuzagaba ibitero bihimura, bahorera ingabo zabo zaguye muri Kongo. Biteye agahinda. U Burundi bugiye kurwana n'u Rwanda bitari bikenewe. Nta mpamvu n'imwe mbona yari gutuma barwana, ariko bambaye ahaga intambara barayagisereye, bandi bose bashyiramo umuriro n'umucanwa, bandi birirwa babiririmba. Narababwiye ngo sinkunda intambara mugira ngo ndababeshya, nuko intambara ari mbi. Intambara ni mbi. Ubu rero tuvugana imyiteguro ku mpande zose, ntawe uri butungurwe. Umwe arabisanganwe n'undi arabisanganwe, umwe arabizi n'undi arabizi. Bose bari kubireba, bose bari kubyumva. Aho rero simpamya ko hari icyatsi kiri bumere, kuko ku mipaka imitekano yakajijwe. Muri politike ho nta nubwo baheruka kuyaga cyangwa kuvugana. Navuga rero ngo aho zirwaniye hababara ibyatsi. Usigaranye ya nyuma yasenge, n'ufite aya mbere yasenge, ufite umuhungu yiyiriza ubusa 2 cyangwa 4,
ufite umukobwa asenge koko. Nanone rero umuntu akibaza ngo iyi ntambara ihuza u Rwanda n'u Burundi, intego yayo ni iyahe? Ni uguhindura ubutegetsi? Ni intambara y'ubukungu? Iyi ntambara yahuza u Rwanda n'u Burundi ni intambara izaba igamije kwica? Nka Ndayishimiye yagaragaje intego ye n'icyifuzo cye ko agomba guhindura ubutegetsi bwa Kigali na Tshisekedi, ariko Kigali ntiragaragaza n'umunsi n'umwe ngo twumve ivuga ngo abayobozi babi bagomba guhinduka mu Burundi nabo. Ofete urumva intambara iratutumba, ariko uruhande rumwe rw'u Rwanda nta makuru ahari agaragara wavuga uti intego z'u Rwanda nizi muri iyi ntambara. Sasa rero umuntu akavuga ngo nanone hari intambara abanyaburayi bashoza kubw'imitungo, hari intambara abantu bashoza ku bandi kubw'inyungu nyine zijyanye n'amabuye y'agaciro. None se intambara irahuza u Burundi n'u Rwanda ni ishingiye kuki? Ikintu ishingiyeho ni uko muri analize zanjye ni uko u Burundi budashobora ngo guhagarara bwubaka ibintu byabwo u Rwanda ruhari. Ni ngombwa rero ko babanza gukemura icyo bita ikibazo nk'u Rwanda ya nimvuga ibyo munyumve neza kandi muntahure neza. Ntabwo ari njye uyitangiza, sinanjye wayiremye, sinanjye uri kuyishoza, ahubwo jyewe ngendeye ku bimenyetso byibonekeje byigaragaje mu mpande zose, cyangwa se cyane uruhare rw'u Burundi ruragaragara. Noneho rero umuntu akavuga ngo eske hakorwa iki kugira ngo iyi ntambara itaba? Hakorwa iki kugira ngo itaba? Iyi ntambara irimo ibintu bimeze nk'ibihato, irimo ibintu bimeze nk'ibintu bishimangiye biri figisi cyane. Harimo ikibazo cya M23, kandi icyo kibazo gukemuka ntigishoboka. Niba kidakemutse rero ni ingorane. Iyi ntambara ukabona ko harimo ikibazo cya FDLR ntigishobora gupfa gukemuka uko. Niba kidakemutse ni kofuri, ni bifu. Iyi ntambara harimo ikibazo navuga ngo cya Redi Tabara. Iyo Redi Tabara, niba ikibazo cya Redi Tabara kitakemuka ku buryo ubwo ari bwo bwose, ni kofuri. Ubwo urumva ni inzigo n'akazikira bidasanzwe. Niyo mpamvu Neva akunda kuvuga ngo umubanyi arimo araduhigira, ngo ariko babucura twari munsi y'urujyo. Nabonye unyandikira muri komentara yabisobanuriye ngo babucura nabo ngo barabimenye hakiri kare. Ni ukuvuga rero iyi ngwano twasiguye ishobora guhuza ibihugu bibiri, nabyo dufite ubwoba cyangwa impungenge ko hashobora kuzamo abariye babyo, intambara ikaba iy'akarere. Navuga ngo ntikabe, n'abasenga basenge ntikabe, ariko iri gututumba. Felix Tshisekedi ari kwakira umuhungu wa Habyarimana. Imigambi yabo ni miremire, ni imigambi mibisha. U Rwanda rwavuze ko rubikurikiranira hafi. Minisita w'u Rwanda ubanye n'amahanga Nduhungire, ngira ngo yarabivuze ko bari kubikurikiranira hafi activite zose. Kandi ubwo urumva donc nta Tshisekedi nta Ndayishimiye. Abo bantu ni agati gakubiranyije, kandi umwanzi baramusangiye, ni umwe, yitwa u Rwanda. Noneho u Rwanda ruri kumwe na AFC mu buryo bw'imikoranire, ariko itagaragara ko bafatikanye iby'intambara, ariko bavuze ko hari imikoranire bafite. Iyo mikoranire rero niyo u Rwanda rugomba kuzira, kuko rutishe, rutagiye kubirukana, rutari gufatikanya nabo cyangwa se nabo kugira ngo bahonye cyangwa se bakore jenoside imwe. Navuga rero ngo iyo ni kofuri iri hagati y'izo mpande zose, ishobora gutuma banagwana
cyangwa se amakimbirane yabo akaba yarenga umurongo. Rero umwe akavuga ati naho baratinze kurwana, umwe akavuga ati baratinze kurwana, ubundi bararwanye kera. Undi ati ubundi se bararwana baze kungukamo iki? Undi ati mu busanzwe n'ubundi aba bantu ntibigeze babana neza. Mwese twabahaye ikaze n'imbabazi TV gatatu muri komenti, umuntu wese yarandika ideye ndetse n'amakuru mufite nimwe munayadusangiza kenshi na kenshi. Ubu rero ni ukuvuga ngo bose baryamiye amajanja. Ubwo ni ukuryama utaryamye. Ntabwo nzi neza umunsi n'isaha, ariko nta n'ibyo turi kwifuza, ariko nge nkubwije ukuri FDNB iriteguye sapuruse. Ariko nta nubwo ibyo mbibibutsa mubizi kundusha, kuko Neva yaravuze ati aha twebwe turicaye tubizi, turiteguye ko tuzarinda abarundi igihugu cyacu, tugomba kukirinda kukabinakeza. Ya M23 rero Red Tabara FDLR, ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bivuyemo conflict ikuriye izindi yo gutuma u Rwanda n'u Burundi sahizi byitwa ngo muri politike ntibimeze neza, kandi abenegihugu twe nta kintu twapfaga vraiment, nta nzigo y'akazikira abarundi bafite, nta niyo mbafitiye. Abayifite nuko yenda bavuga bati ibyo uri gutangaza bihore. Ya harimo yenda numva ngo ntavuze n'u Rwanda nabo barabimbwiye nduvuge hiki. U Rwanda ntiruravuga ngo tugomba guhindura ubutegetsi bw'u Burundi. U Rwanda ntiruravuga ruti ndayishimiye ni umugome yadukoreye ibi n'ibi. Barahoze. None nje kubabeshya, nawe umbwira aho waba warumvise nka Kagame bivuga cyangwa undi muyobozi avuga ati abarundi bafite imigambi iyi n'iyi, natwe reka tubishyure ibi n'ibi. Oya, bo barahoze. Gusa icyo nzi cyo, niba ndayishimiye atariteguye ibyo kuvuga ngo murasenya Kigali, musenye kiriya kibuga cy'indege, we na Kisekedi niba rwose muzanye imbaraga yenda ntawamenya, nta n'ubizi si, ariko RDF iyo ni igisirikare tumaze twese gukurira isaruti, ngira ngo namwe murabihamya murabizi. Ni abasore b'injyamunyu badasanzwe. Hari igihe rero mbaye Nkurunziza umuhisi ne wigeze avuga ngo baguye kuri Songoye, mucunge neza mutagwa kuri Songoye nihwa. Aho rero Gisekedi yamaze gutanga bije ni nayo mpamvu mwumvise ahambere nabajije ngo ese ni intambara izamara umwaka, ni y'ukwezi, ni y'amezi abiri, ni y'atatu. Aho umuntu akavuga ngo ni intambara izatangira ryari, izarangira ryari, abantu tubizeze iki, tubasezeranye iki? Kubera ko Gisekedi niba yarazanye amamisire menshi, akazana amadoroni menshi nk'uko byavuzwe, hakaba hari igisirikare kiri mu kibira kiri kwitegura, hakaba hari uburyo bo bagomba nk'uko bari kubivuga bati u Rwanda rwadutesheje umutwe kubera M23, ubu rero harageze ko natwe tubasubiriza mu ndumane. Bamaze igihe bitegura ku buryo bwose, bazanye Mungu wa Habyarimana, bazanye Kayumba Nyamwasa, bazanye FDLR zo barasanganwe. Donc harimo imbonerakure z'injyamunyu rwose. Urumva rero cya cyifuzo Neva yari afite ko azahindura ubutegetsi bwa Kigali, navuga ngo haciyemo igihe kitari gitoya icyifuzo nk'icyo, intambwe nk'iyo n'ubushobozi nk'ubwo baharanira abarundi, by'umwihariko ubutegetsi bwa Gitega, ngo guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Ariko Amerika ibyo ntibigarukaho, ngivuga ati abarundi bavuze nabi uhereye kuri perezida. Ntabwo Burayi bubigarukaho bati Gisekedi yavuze nabi, bavuze ko ashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ya u Rwanda basa n'abaruviriyeho indimwe.
aho rero ni ikibazo na nyina w'ibibazo. Ariko njye nk'uko nabibabwiye ndaha, nk'uko nabibabwiye ndaha gukurikirana ibi bintu, usenga senga, uyiriza ubusa yiriza ubusa, uyanzuza yiyanzuze, guhungaho ntaho uri buhungire. Ariko nawe ubwawe urikanure kubera ko intambara zo muri Afurika mwese murazizi, ntabwo ari intambara z'abazungu. Mu Burundi nta nzu z'ubuvumo zibayo, mu Rwanda nta nzu z'ubuvumo zibayo ngo abaturage muzajya kwihisha, ibiguye bigwa ku bantu, ibyo barashe bifata abantu cyangwa bifata amazu. Nta terambere dufite ry'ubwirinzi bw'ikirere, u Rwanda nirwo twabonye rurinda ikirere. Ubwo rero sindi buvuge ngo yego ndahamye ukuri ko bari butwikira u Rwanda 100% cyangwa u Burundi, ariko ubwo urumva nawe intambara nyafurika cyangwa intambara yo muri Afurika ni intambara yo muri Afurika, n'amabuye barayaterana, iby'amasasu barabiheba, n'amabuye bakayaterana, n'igipfunsi bakagikubitana. Imipaka murazi ko y'u Rwanda n'u Burundi, n'abambuka n'amaguru barambuka. Noneho niyo abantu bari muri situation nk'iyo cya situation, urumva nta kotorori ihari, biba bimeze nk'ibintu bidafite ubigenga ubikotorora. Niyo mpamvu rero mbwira umuntu wese ngo acunge umugongo we, kubera nzokwama nkizigira zikutazomemukira naramuka ngowe zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza ubugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri cigwa n'umucyo namwe mu Imana yera, iyanjyana sintemba nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana itureberere aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Umwami Yesu yaravuze ngo mucane amatabaza yanyu ahore yaka, kandi amatabaza yanyu ahore yaka ku manywa na nijoro. Yesu aravuga ngo nzaza nk'umujura mbatunguye nk'igisuma. Iryo jambo yari aribwiraga abigishwa biwe ngo bahore bacanye amatabaza yabo ahore yaka, ahore yaka. Kandi iyo bavuze itabaza ngo rihore ryaka, baba bavuze ngo mwuka wera muri wowe, cyangwa mwemu yera, cyangwa roho mutagatifu, cyangwa imbaraga y'Imana ihore yaka.
urumva rero harimo n'akanyoni, abantu bakunda inyoni bari i Burayi no muri Amerika nimwe mutaziheruka. Iyo nyoni ntuyirukane kameramani, uyihorere. Hari abantu bazikunda kandi inyoni ni nziza. Rero Mwuka Wera mu muntu agomba kuba ari itabaza ritazima, kuko Mwuka Wera mu muntu cyangwa imbaraga y'Imana cyangwa Roho Mutagatifu, iyo habonetse ko yaba atagikora, biba bivuze ngo itabaza rirazima. Ni ukuvuga rero verification yo kumenya ko itabaza ryawe ryaka ni uko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu akaguha gift iruta izindi, akohereza Mwemu Yera, nawe ukamwakira, kandi mu kuri no mu mwuka ukaba uyoborwa na Mwemu Yera. Niba rero Mwuka Wera cyangwa Mwemu Yera kuyobora, very good, aho wagitoye kandi watsinze. Noneho rero Yesu arababwira ngo amatabaza yanyu ahore yaka, ariko abantu bamwe bazi ko ari ukujya mu rusengero, bazi ko ari ibikorwa byiza dukoranira hagati yacu, bazi ko ibyo byose ni byiza, ariko ibyo byose ntushaka kubikora, ntushaka kubikora udafite umwuka w'Imana. Ni ukuvuga Mwuka w'Imana cyangwa Mwuka Wera afite ubushobozi bwo guhinduka itabaza rikumurikira kujya gukizwa, rikakumurikira gukora imirimo myiza, rikakumurikira kumenya ahari icyobo, ahari ikinogo, rikakwereka ikuzimu ukahamenya. Mwuka Wera akakwereka no mu ijuru ukahamenya. Mwuka Wera akakwereka abantu beza ukabamenya, akakwereka n'abantu babi nabo ukabamenya. Ni itabaza, mucana amatabaza yanyu ahore yaka. Ufite Mwuka Wera aba afite amaso areba imbere n'inyuma, kandi amaso ye agakora asinziriye, akanakora areba. Doke mwahawe umufasha ubakwiriye. Abarundi baravuga ngo umugore mwiza ni amaboko igihumbi mu Kirundi, umupfasoni mwiza ni amaboko igihumbi mu Kinyarwanda. Ntabwo nzi uko babivuga, ariko ababizi bazatubwire muri komenti. Aha rero niba bivuze uko, bivuze ko Mwuka Wera niwe uduha amakuru, nk'uko buno abahanuzi iby'ingwano barayizi, aberekwa ibyayo barabizi, abarota, abumva ijwi, abumva ijambo, ariko abandi barabinyegejwe, barabihishwe, ntabwo bashobora gupfa kumenya iyo biva n'iyo bijya, ko n'abandi nta makuru bafite. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe, inyemeza y'uko uzangirira neza. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe, inyemeza y'uko uzangirira neza. Kirahari Imana, kirahari Yesu we, kirahari. Urumva umwiteguro cyangwa se umuburo cyangwa se imburi imaze igihe, ngo marayika ari gushyira ikimenyetso ku bantu. Ijuru riri mu mwiteguro kugira ngo rigire ibyo rikora, rigire ibyo rihindura. Iryo ni rya tara ribikora. Uwo rero ritaka muri we yiyambaza ay'abandi yaka, ngo ajya mu bahanjuzi, nimudufashe mwebwe mufite amatabaza yaka, mudukongereze natwe tubashe kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu tumwakira mu buryo adusohoreje isezerano tukamubona, tukanamwakira no mu buryo abashije kuzaduhesha ubugingo buhoraho iteka ryose. Aho rero amatabaza yanyu ahore yaka ku manywa na nijoro. Hari abarokore bashobora kurota inzozi ntamenye ko zivuye ku Mana. Ni uko itabaza ritaka ngo rikumurikire, ubashe kurebesha amaso, uvuge ngo iyi mesaje ije ivuye ku mwami wanjye. Hari abantu batabasha gusobanukirwa ijwi rivuye ku Mana n'amajwi avuye kwa Shetani, cyangwa inzozi z'imiruho cyangwa inzozi za Shetani. Doke ntabashe gutandukanya iby'Imana n'ibya Shetani. Birashyika bibaho.
hari abantu badashobora kumekinga shuwa ngo aba avuga ati ntawe mbajije nta n'uwo mbwiye, uyu muntu wanyiyeretse wangendeye ni Imana Data, nk'uko Imana yiyeretse Musa. N'ubu hari abantu yiyereka kandi bwira Musa ngo ndakwereka mu mugongo hanjye ahandi, ariko Mose yarabimenye aravuga ngo iyi ni Imana. Ntabwo habayeho gushidikanya uko ariko kose. Twebwe uyu munsi wa none hari abamarayika biyita umucyo. Abo rero hari igihe biyereka abantu cyangwa bakagenda bakajya bihindura Imana, bihindura Yesu. Abo bamarayika bo baba no mu barangi. Buriya abarangi bakunda kugira abo bitwa ngo abamarayika b'umucyo, ngo abamarayika bera. Niyo baririmba bo barabaririmba. Rero hari abadayimoni cyangwa se Satani bamuta mu isi, hari abadayimoni ngo hari abamarayika basohokanye na Shetani, ntibatabwa mu kuzimu, ntibanajyana na Shetani, ntibanaguma mu ijuru, baguma bayerera mu isi. Sasa rero abo nibo barikoroje, abo nibo kenshi na kenshi bavangira abasenga, neretswe, nahishuriwe, narose. Bisaba ko itabaza ryawe rihora ryaka, kuko na Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi, ngo kandi nanjye baranzi, ngo intama zanjye ndazizi, ngo nazo ziranzi, ngo iyo mvuze ijwi zirarimenya. Imagine niba utazi ijwi rya so, ntumenye face visage ya dadi, ntumenye niba bakugendeye batakugendeye. Imagine vraiment. Niho rero Yesu yavuze ngo Umwuka Wera azababwira, azabereka, azabamurikira, azagendana namwe amajya n'amaza ibihe byose. Harimo abantu rero Shitani yagiye atega imitego yo kugira ngo batazakira Mwuka Wera, n'abamwakiriye bakabitwara nabi, noneho n'abemera ko akora ngo bakabitwara ku rwego ruciriritse cyangwa rusanzwe. Niba warakiriye Yesu nk'umwami, aho hantu wongera uhasubiremo, warakiriye Yesu nk'umwami w'umukiza n'ubugingo bwawe, nagira ngo nkubwire ko ubwo igikurikira n'ikigomba kwibonekeza nuko muri wowe niba hari umwami, nturi butegeke umwami, nturi buganze umwami, nturi buyobore umwami, we wahindutse umuturage, wakira umwami. Uyu mwami rero ukwiye kumureka akakuganza mu gukiza ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Kandi Imana ituganze, iryo jambo riranakoreshwa mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga rero hari abantu barogotwa kuri mwemu. Wabonye ko ari abantu basuhuzanyije, ubona ari umuntu w'inshuti yanjye w'umurundi wandungikiye akavideo, abantu bari gusuhuzanya mu mwuka muri rwa rurimi rwa mwemu yera, ariko sibwo 100%, ahubwo bararupirata bakabihindura ibisanzwe, kuko Shitani nta kindi kintu ashaka kugutega. Agutega icyaha kitababarirwa, agutega gucokora, kurogotwa kuri mwemu, ubundi amazina yawe bakayafuta bikaba biraheze. Ibindi byaha byose birababarirwa, utuka Imana azababa, ariko urogotwa, ucokora, urogotwa kuri mwemu aciriweho iteka. Aho rero nagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo Mwuka Wera akorana n'abantu b'abagome, ntabwo abana n'abantu b'abatindi, ntabwo abana n'amashitani, ntabwo abana n'ukuzimu kw'abantu. Umwuka w'Imana arihariye, umwuka w'Imana ni mutagatifu mu byo akora, mu byabamo, arera n'umweranda. Ariko abaca bugufi arabayobora, ariko abishyize hejuru ntabwo abayobora. Bivuze ko rero Umwuka Wera niwe twahawe. None ko abantu bamwakiriye nabi, abandi ntibamwemere, abandi bakamutitura, abandi bakamucokora, abandi ku rurimi rw'umwuka niba baruvuga nk'igifaransa bakaruvuga nk'icyongereza, bakarufata nk'indimi zisanzwe, uko kunefiya, uko gusuzugura, uko gufata ikintu avareri cyari gifite ukacyambura ako gaciro, ukagihindura ikintu gisanzwe. Mpamenya ko twebwe b'ubugingo ntibikwiye, ariko ab'isi, abapagani, iyo ndirimbo barayiririmba bakayitera bakayikiriza.
ya ngira ngo rero bireze, muzabona ama eglise yigisha abantu kuvuga indimi, kandi ntaho Bibiliya ivuga ngo mwigisha abantu indimi, ngo mwuka w'Imana niwe ukubatiza muri mwe muyera point. Ariko murabona abantu babihinduye, uri mu isoko arazivuga, uri hehe, uhagaze hehe. Donc ni nko gufata imbunda ukagenda urasa ibyo ubonye, cyangwa se ukageka aho ubonye ukarambika aho ubonye. Iyo umuntu afite inkoho, muzacunga aba basirikare cyangwa abasoda, inkoho iyo ari yose, ibe pistoli, ibe n'imbunda iciriritse cyangwa nini, yajya kunyara arayijyana, yajya muri tuwarete arayijyana, aho ari hose ayizirikaho, ntabwo ajya ashyira hasi. Bivuze ngo ni umusirikare. Natwe rero ko twahawe umufasha, mwuka wera, n'itara n'itabaza. Iyo umuntu arijimije, egare gusitara, egare kugwa mu cyobo, egare kugwa mu manga. Saba abantu bemera, bakunda, bubahirize, bemange igikorwa cy'umwuka wera nk'isezerano twahawe ku Mana. Hama nawe afite inshingano zo kututwara tukava mu isi tukagera mu ijuru, mu kuri no mu mwembo. Ni ukuri rero, Uwiteka Imana Data n'Umwami Yesu abamera umugisha. Iri jambo rigufate mu mutima, ntirice mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka wera bakubake, uhinduke umwizera, uyizera kuyoborwa no kurongorwa, itabaza ryaka ibihe byose. Amen.